Wapi makofi ya Blessed Aki tafadhali. Ni huo ingafisa hawi henya. Ni wasio. Alafu wapi makofi wa senator wetu. Wapi makofi ya Koge Investor tafadhali. Mutihurire Koge Investor uiwara. Senator, incoming Senator Kiambu. Karibu sana. Nuoka ogitha kiria gifatie. Na maundu mothe mekome sawa. Nindona tata esi. Karibu sana. Uko haha. Riu haumura haganira iru haha uko haha. Wapi makofi tusimame kidogo. Ndio kalile ndio. Dada sana kuja hapa. Kila mtu asimame tuimbe pamoja. Oi bugo ile.
Rekera itoine akibone he andu maibaga ni tondu wa kuthini ruru sisi wote sema waibake moto yo agai waibake dada gai wa dirigana deke ya tomo tegoro wapi makofi Thank you very much. Anyagaka walie ukata dasara waje ajalie walie wihaha yes muriega aono kimwathani agocwo amen fi muriega gai no igora mu gai waje nduge ameni ameni adenda kwali horo adada Sara na ndi maundu maingi muno ingeria ma dada Sara mamwe mega mamwe moru tondu rata-ini gutiaga nguraro ire tiguo na hindi gukorwo murata wa mundu ukoragwo murata ungituika murata ungirikanirwo mawega maingi nitumite gathabari kanene muno na dada Sara since 2022 na 2026 miaka-ini iyo ena dada Sara niwe murata wakwa na nitumite kunene muno kuri andu amwe haha matangimenya no ndoka ukwira ndoka birthday yaku tondu ndi murata waku na nijui twanumaniria maundu maingi muno twanagira ma challenges twanekora nituhitanitie no ningwenda ngoro-ini yaku menyage we wi murata wakwa na kungiathi kugie ngarari gatagati kanie nawe ukamenya wi murata wakwa andu manora no rata no kaigua mundu ucio no wende athira ndakanacoke muturire-ini wa mundu gwitwo Toma no ni kuri arata tutendaga ku lose watara kule mumite na mundu gwitwo Anita nindi murata ugwitwo dada Sara dana huria hindi ndi mathina-ini maingi muno ahanoka kugo igera tirijigire mwena uyu wa mawega na njige mwena wa mauru mawega make ni maingihaga muno andu managia na Dauti na dada Sara ona bana twira maundu maingi maniga ni komaga na mwana uyu no we niwe uyu kuria tumite nake na thiini wa maundu maria mothe tugutura umenyage ndi murata waku na kungikagia Dauti we ni twethanaga na tukaria ndoka ta murata wakwa na ndi mundu hego kibadi ngugurite diapers asa hiyo ni baby shower tondu kana gaciarwo rikaheagwo diapers kana ndikaheagwo tu vesti kana tu baby shawl vesti ni ono eko inene ithe ti mwana raciarwo hihi uru ni aciaritwo aheagwo kiriu anene ha ero ni juihure mugure kiria matumbi mo fix kindu ni sawa thimu-ini ni sawa basi thank you thank you wapi makofi tafadhali muhuro kabisa kega hau piga picha tafadhali soka haha oguo ukayo haha muhuro kabisa hii ni wega uguo kumania na hau
our senator Kogi Vesta, karibu sana ukeaho tugeithie ukiwish alafu mwene igongona niaroiga ati aria mwikuria ndumire kiugo kira watumira mutigathukirie na Sara igongona muke ati kana muinuke kiutinda na Sara woiga ni ndie ndoiga ine mainuke tutingitikira thina kiheo na by the way ukuhurwo na mathai. Haya, karibu sana Senator. Yes. Wapi makofi ya Senator tafadhali, tumpigieni makofi tafadhali. Haya. Mwathani agocwo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukithania hiyo gono kwa ni murite mukahona. Very good. Aria turetuna nao njetaga Kogi Investor. Gathuri gaka ni ga kuria mwena wa Gatundu North. Gatundu area gwitu ni South. Na njokire go support a friend regardless of the political alignment oria kuri. Tukoretwo industry-ini iyo na tukoretwo tugisemanagia maundu-ini maingi muno. So he is a friend in need and a friend indeed. Oria mwena oria ari na kuria ndi. Tunaweka tofauti ya siasa kando and we embrace each other as a brother so that we work together or else we perish together as fools. Ilo mothe ukwadara Sara mundu wothe wi guku na murugamo uri ari ndugate murata ni tondu wa siasa. Ndugekire muku kana urume mundu ni tondu wa uteti. Muikare mwendanite na hage igongona oria mundu mwana ara support wa Jakoya mugati muga supportana. So regardless of the party, regardless of the presidential candidate, tugotigwo tugika content. Mundu uri pati ukorwo ukimenya umuigite muhari wa mbere ni mundu ugutuma hihi utiweke influencer, mundu ugutuma brand yaku ikure, mundu uguteithia kugia visa uthina kuja. Those are the rights. But political difference tutikae kugwa mutego-ini ucio. Na tondu nyumwe content creator na mwena brand haha mbere ni mugutegwo muno ni andu ati ni wetiro ni mundu fulani uhurwo mbica ingi ikarutwo kuria kungi. Inyu mwenye mutiri ateti mwetwo ni Ruto muthie, mwetwo ni Gachagua muthie, mwetwo ni Matiang'i muthie. Inyu mwe content na inyu mwe na followers atukanu oku kwanyu kuri followers a one time kana tiguo na kwina two time. Riu ngiuka tondu ni ngwirite ndenda sana ena kaire tudona andikendete muno getagwo Gaceri ukagaceri nene karutaga wira mwega muno etikega kaire tugaka ndio tega gondu mega itwaga ndikagurira gathota ndika he ngiri 5. Wow, wapi makofi na hiyo ndo wacokie hiyo ndicokaga hiyo irudini ikia na hau. Ahora irohero wega mukangenagia ni wega maundu na ndacoka nderwo thini wa family yo kwina thina wa muthuri ucio muthuri ucio njokire guteithia family. Wapi makofi tafadhali. Leo nakianjira hena mbeca rarite cia kiama acipite mwaka irarĩo nĩ nyina wao wa Suguni na njĩra ndakinya nabatara kigoti na akandĩmũhe ngiri 5. Wapi makofi ya Senator Kogi tafadhali. Na ndero hena ũngĩũrongithia no rĩu ndangĩũka haha nĩ tondũ wa iria tũkũranĩra nake ha harĩa onake oke wapi makofi Ndego kila kwenda mwili. Haya leo wa mwisho biũ inyuothe mũikarĩte o hau ate kwenda mwili nĩngũmuona o mũndũ o hau mũikarĩte. Mwathani amũrathime mũno. Happy birthday na Sara and all the best. Ũkũre wega, Ngai ahithe njata yaku na ndũkage enacio. So my message is to you. Oguo wagĩa na mwaka mwerũ thĩinĩ wa mũtũrĩre waku
Ngai akuhingurire njira na ugie na favor witikirike na brand yaku yume nja wa Kenya ithie kundu kunene. Reke ndigakuhe ritwa tu ikuhe nginya mbia utonge we ndukanacangirwo ni kuhara ndukanathie thi tandu ria manathie thi we uthie urorete mbere na andu aria uru andu aria marehagwo ni undu wa tuko muru makunine Ngai akamahurunja na ro wothe wina bara na kioneki giaku na njata yaku arothira mbere yaku githire na ungirabatara kaundu kana handu rabatara ingiguteithia ugoka ndigariganirwo we mundu ari kare yakwa turi gatagata-ini na aria angi me haha mundu wina kura angiguithika yake ni yake Kiambu ende kuhe kura ndakuhoya kura iyo yakwa ni nigetha ucio wako we mwega mwathani amurathime amen. Muhuru kabisa haho guo muhuru na family mucoke muhuru na birthday boy na by the way nikio twendete Kogi muno na kura citu ni ciake itigu despite of kiama kana ki senator Kiambu county no muhoka ni haria hihi ndukarorere ni haha ini ucio niwe senator witu wa 2027 niwe tukacagura arafu haria ni gukiona muiru muguthe ciake muiru yes karibu sana ucio muiru yuko wapi makofi ya senator. Thank you very much. Haya sisi wote tusimame haya kila mtu asimame sasa. Haya kila mtu asimame tukitua kumwita inyuothe haha no tumire rucio igaceri ni karadi mando muno gaceri uka geithanie kujusalimiana wapi makofi ya gaceri tafadhali. Yes. Salimiana. Mwathani agocwo. Amen. Murega ni njitagwo Gaceri ni ndikaire tukandanda Sara ni ngenagira undu ucio tani undu ndahoete Ngai though ndiari specific nie ndahoyaga Ngai andumire Destiny Connector na huthirire undu wari surprise nene muno. He's very supportive, we're very supportive. Ndigiariete waku actually githirita ria mbere ndari na kagwenju akita matha ndamonaga kamemeko na no nyende guthaka Central Cinema no hindi nona riu noku riu ndari na guoya ni aheire oria twathiaga no ndathiaga ngite courage. Thank you very much. We ubuthikite we bridge na hindi ciothe Ngai ugabatara Ngai agutumanagire ta uria we utumage Ngai ahuthagira we. Thank you. Nduke ugeithie boss. No nduge. Nie kiuma gicagi ngithi Samira Mobiles and Accessories kune kwa bado twendaga ithimo. She's my boss. She's very good also. Akajuga Ngai andu aria anyitithanitie nao ni andu akirathimo muturire-ini wakwa. Kumbe mwanya na Samira ni nie mu support. Thank you. Haya wapi makofi ona ni mundu tegicagi o mundu wa Ngai ni kwari wako mari kwiguruki ona ni ndu tuo gicagi kimenyore mugwika siku karibu sana uko tugeithie mpigieni makofi tafadhali tuje tusalimie after how mwajie ku prepare iheo odi wesiria kwe mundu ukite birthday kuria tu. But before then, karibu sana. Hi. Habari zenyu? Habari zenyu ipande? Habari zenyu ipande? MCA, asante, thank you. My name is Shikongure. I'm born again and love the Lord. Asanteni sana kwa watu nimepatana nao wengi hapa. Dada Sara protocol kiaria andu ni gukira makiraga Dada Sara ndamumenyeire wabici witu. I work in the office of the Deputy President and also I'm a CEO Essence of Grace Perfume. So mkimaliza hapo mnaweza niona hapo ni mingi nimekuja nazo kwa gari.
And Dada Sarah, you know I love you. You're my friend. And it's all biyaga. I need to tutaendanisha step by step. Kasafari. Thank you for being resilient. You're very young actually. I'm so older than you. I'm way older than you. I'm almost 9 years older than you. But anyway, I love you too. I did a modo. But anyway, Dada Sarah, you're going far. You know, if you see someone like him pushing himself at this age, niko maanisha gainiamo ordainate na kama prepare for greatness. Sindio? You know, people don't understand the difference between grace, age and favor. Hizi vitu zote hata azinanga ati limitation. God anaweza amua atakubarikia 20, 18, 16, 40, 50, 60. Sababu niye God, niye anachaguanga, si ndio? Lakini we are grateful Dada Sarah, sababu ya pali umefika. Me in the office, I won't mention. We really appreciate you personally, and that is why I came here personally to appreciate you. Na nyinyi wote pia mko hapa, mubarikiwe. You know, I see many faces that I know every day. I see faces I meet each and every day. And you all, I can testify something, one or two things. Si wengi wenyu wananijua hapa? Si ndio? Nani anijui? Nani anijui? Au nijui? Sasa niwaambie pale sasa mtaangalia vizuri mnijue. Mimi ndio naokoa watoto tukiwa na Mosiria. Sasa mmeshikanisha? Yes, inafanya kazi mzuri. See, I'm doing a good job. Nipigeni makofi. And on that, hapo tuko live. Akiwacheni niwaambie, mimi nikipata umedhulumu mtoto, ni mimi na wewe. Yaani mimi hata siangaliangi kama uko na pesa hauna ama hauna. But anyway, let's take care of ourselves. Let's take care of our kids. Na pia sisi wenyewe tukue vigilant tuko nje. Sababu if they can be my neighbor's keeper, kitu ikifanyika nitasema kweli? Sitasema. So mimi nawapenda sana na mkiniona huko kwa barabara mnanisalimia. Si umanangi. I'm a good girl. God bless you all. Asante. Thank you very much. Ukamuhuroga bisaha. Dada ukamuhuroga bisaha. Na rimwe na iheo gutigathie nacio. Yes. Rimwe ndaigua aima wira. Thank you very much. Mpigieni makofi tafadhali. Haya, sisi wote tusimame kwanza. Kila mtu asimame. Kinya na mehale thutha rugamai. Dada Sarah ndenda guke hawa berorere andu ayo othe. Haya, kila mtu asimame, kila mtu asimame, kila mtu asimame, kila mtu asimame. Ndenda ruthi ugu kinya haria. Wirorere andu ugu. Rore andu aria mokire ni tondu waku. Ugu kahora. Tuthio uguo marorete uguo wone nginya Kubai eguku wapi makofi ya Kubai newlywed kuheo uhiki wati hiyo hiki peke yake ni mundu wena indo cia ketha ici marore uguo we uguo uguo rikia mwena ucio Thie mwena uyu ungi Thie mwena uyu ungi Dada Sarah thikiriria thie magaithie ndukamageithie ndakorwo merorere tu merorere tu thie mwena ucio ungi merorere uguo nginya band Nyawaria eguku Nigwarite Marore uguo Waganie iho Nadukai Betidora Uocio Marore uguo None nginya kwina mundu ze ndari eika nieri na moka Nolacio Gwarinde. Rudia tena. Haya. Madhaina igwa ndio ikara metha. Uka haha madalira thi hawari. Pero thi mwena uri. Gitumi kia ngwire ugu. Andu ayo
mokite tondu wako nawe atina nawe ndukanage kumathira undu mangikorwo naguo matigire mawira angi matiga maform watu wa form hello watu wa top shooter hello aha no wale wa sherehe wale waanguka nayo haro Loki yes matigire maundu macio mothe nigetha moke your back so tamere ni umendete okumerwo na magoons mothe where are the goons oi ngumi ni mbwegze oya iyo magoons yenda wike maundu okumageithia no mere ni thengio kumageithia no mere ni thengio omara ugamite ugu murega kide yugo murega fui ni thengio pass ni ugu wapi makofi yake leo oarugamite hau nindrambe gutwena our investors peku twajitio ni kule tuguraga thimu Samira tugacoka tugathi kwa Sabuni nginya Beti Dora eguku nene atumaga nguo ciothe yakinya ni mabiriri yakinya ni design ino ingi ya Dina kaptula kila kindu ini nawe ukiendiria turi ingi muno investors ari othe meguku at this point ni mwi bathi tutiukaga o uguo guoko gutheri niguo rekei tugemerie ndaigua gitwa mwana rekei tugemerie mwana uyu igongona na ki na iheo gucie niki kwagiri twambe twiketha ici nigetha riri mundu wothe ru go feel ati ni egucomoka ri tutarikitie ri tukone twamwe release tondu kuri andu aingi tu text tu yaingira haha ihenya ui gitae ndireka ati ndirenda guthi and this time is yours Sami our CEO takuja usalimiane upeane gift hii ndio kwa guo ukahoro visa ucio ni arathi ireke heane ini sino ni deep state Madhali bas give you a picture. Yes, thank you very much. At this point our CEO abe okay agaithanie soke kinya kufa ile wapi makofi ya kufa tafadhali. Yes, tumwape muruga myogu usione kufai niwe ira neraheirwo mundu ureka private sawa kufai ne guturoko nereka private tukamuthira no akigea bia muno no uhikia atwikira. Thank you very much Samia, karibu sana, mpigeni makofi tafadhali. Yes, karibu sana, kwanza usalimiane alafu sasa tuende na hiyo mwendo. Praise God. Amen. Muriega. Gitagwo Samira. Mwake ndwire ritwa riu no gitagwo Grace Mwangi kana Grace wa Samira Mobile. Ithuĩ twendagia thimũ na tũtongoretio nĩ dada Sara. Kuma rĩrĩa dada Sara okire Samira Mobiles, ndiũ ingiuga atĩa tondũ nĩ gwakorirwo na change nene mũno. Customers nĩ mamenyire Samira, ona inyuĩ nĩ njũĩ nĩ mũiguĩte Samira. So dada Sara is one of the best influencer that we have in Samira Mobiles. Dada Sara nĩ mũrata bado, yani rĩu twakaga ta arata tondũ nĩ agĩtuĩkire nĩ wa Samira biũ, makobi nĩ moke ciatuĩkire nĩ bado nĩ atũmĩte menye nginya arata ake aingĩ, ngamenya andũ aingĩ. So I really appreciate that. I don't take it for granted. Na nĩ tũgũtwarana o gathabarĩ, ona gwathiĩ thĩ gwathiĩ igũrũ tũtwaranaga ũguo, tũtiteanaga tondũ rĩu gũtirĩ wĩra atĩ kĩ, no tũthiaga o kahora tũgĩpucanaga. So Ngai wa muoyo amũrathime na amuongerere matukũ, na mũndũ wothe wĩ haha wenda thimũ, wenda laptop,
Wenda kindu kiega no herutha kwa advertise advertise wenda thimu wenda anything ukasamira mobile na nigetha ona ithuĩ tugakihota gukine mwanake wa musara so Ngai amurathime iheo gĩakwa ndoka nakĩo it's just a simple thing kurehera mic iria wendete in case ũgĩthiĩ ũguo rĩ no ũriganĩrwo nĩ iria ciaku ũkue icio no ateire ni ateire no amuriplace na nĩkĩo icio nĩ njega God bless you. Thank you very much. Wapi makofi yake tafadhali. Haya, mpige picha hapo. Madam Grace ukituruta gicagi. Nĩguo nĩ ũraruta na gicagi nĩ ũrani nĩ kũrĩa kũrutwo gicagi. Haya. Rĩu ndĩrenda twanjie haha. Kuma kwa J Trends. Kuma haha. Tũthiĩ ũguo. Ndĩrathiĩ na raini. Nginya we matha tũroka hau. Bas, uka haha uhurwo mbica. Mundu wothe wĩ gũkũ no mũhaka ahũrwo mbica. Nĩguo wĩna kĩheo, ũtarĩ kĩheo. Nĩgetha rĩ tũkorwo na this memory. Itugu. Ĩni. So, at this time, Jackie kunje. Gũtirĩ maũndũ maingĩ nĩ kũgeithania. Ũkamũgeithia. Ona ti aya rĩu tigana wa rĩu nĩguo ũkamũgeithia. Mukahũrwo mbica ukamuhe kĩheo. Band nayo. Ĩni. Yonguo nĩ ndume. Yonguo nĩ ndume he. Ũkahũrwo mbica wakĩmuhe kĩheo. Gũtirĩ maũndũ maingĩ. Ati ahutĩrio ciaka kidogo. Na haha hena iheo. So tukiheanaga iheo Kawambo and the band. Yes, mtatuchezea hivyo tu hivyo. Akimaliza tunaingia next. Hivyo hivyo. So katuthiĩte ũguo. Nigetha uhage ndĩmwĩrĩra tũgwĩka ha. Thank you very much. Tukuje tumekuja tunasalimiana tunapeana zawadi. Thank you. Yes. Kawambo and the band. Before wajipange DJ nazacheza a cool music. Thank you very much. Praise God. Praise God. Jitagwo Karo na ndĩ mũhonoku na thakaga na wa Kebini ta Karo wa Kebini na ndĩ designer woyo nĩ ndĩ mu designaga na thuti ĩno ti yakwa. So na nĩndamũrehera kĩheo. There is a suit he had seen and he loved it so much and he told me iyo tamaka nĩ ngũmĩgĩra ũmũthĩ ndaiga reke ngũrehere kamũira ũmĩgĩre. Bless you. Thank you very much. Happy birthday. Thank you very much. Haya tũrathiĩ tuthiĩte go next. Angĩkorwo no wĩna kĩheo ũka. Onokorwo nĩ gĩa thimũ ũka. Ini. So DJ, tuchezea ngoma kidogo cool music. Kama ni kwa simu, namba nawapea. Namba mko nayo? Wale ambao hamna namba